size juga ada. Lah senang kepang lo. Halo. Pak ni. Nah, try ni baik borok dari kini di kapan kamera yang ada. Ini habis terima apa? Oh di. Oh. Kendayan macam sekali tu tak tahu lang lah. Ah, nangyan na. Kung jurok tindihan to sa pagsikat ta. Ili man pong cuti kampanye tindihan. Oh, sorry. Perlu perjo mentang sini ni say bullet no. Teo. Sini beri kong pong ini ka jacket bullet tu ni. Nice. Tikanan dia. Kaya ngelik ba kani ka club ko jongi ko kerteng ke Sons of the Hills ngelik hani ba kiting road kadang we ka bike kema ke Royal Enfield bagi dang release das ni ngelik tej ya kata mo pa ini video tu menekut ai sukan mendeng patch ni. Oh so nice ai oh kadi kani ke showroom. Hey say bulan no kuno silang klanyang oh kani takayau mulum ni dan brio dah Ini dan sombrio. ha ada mana kelas saring tu Sons of the Hills kani dekat baik ium tu Josh ban release Himalayan 250. oh Himalayan 50 tu kebat mai kahit jongi te siapa nang skendau yang ba tin dayo ki bike belong song link knot tu te long hi belong ki bike Himalayan Kong nak di lift ni Pak Rinci. oh di blok ngalai bakam reden susu good one celebrity hang tu come on oh gini di senar Sons of the Hills ini di senar Josh baik ni di senar boba Aku nak. lain kini orang di kesini belingkong dengan rung apa showroom Royal Enfield kadang berkan dengan rung ni showroom dengan sing senon mang Shan di page lah ada mi Pak Vincent thang ni ribuan page bike sini guys setelah aku ni video ting ini hilang ni dai Pak Vincent Nah, kawan baik kita ke Super Meteor deh. oh dah kata bukan boleh repeat ya Bas, long ride dah. ya yang ati try hap phong shot di blok di hills ban long ban yuk kejat rite debu kejat kamu sekamade mi otap gear show pensai dah kai Saya berkata kain. Show lega Himalayan nasional. Bang ada. clear Himalayan long Saya nomor kerana arli kau ingat. stand on iki subscriber begini donate mar spa tingka dah long oh kini this is nice this is Super Meteor kan kini di ban Rio San Paul ya you pilih apa jangan ada try mat sasiteng gerni yang long ini size juga ada Lah senang kepang lo. kita juga kuat bangan sim nak ni film subscribe ko la banai rumah masih jadinya nggak try ke size juga bajong maba nak patok bi kan ni video cut show halo Pak ni. Era apa? Cloud bus level. Em macam siya kadang kamsuk katay ban siyang mani kani. Yang ni kibaret kibalingkot ni kadang suk kani banang pi liu. Kani ti banade ba panahap min stanam kana ram ha kani. Ladi beli test ride mana Abu Mavin. Mana test ride long ni. Ni kan? Ni long Superbike. Kung si hapo YouTube Mavin stang kanu la sa Superbike. These are the boots, the helmet, jacket. Jacket rum juga size tengah. Large ni na. L size. Kindan artli ki rong ki bagian pelaj hang tai, kawai gede kerong golden mat silver yang tai artli. Nah try kini layo size. Ini size small. This one. Kanu tu kedor. Raja nice Pak Sanpo. Oh, talas. Mengi lah di dia sekaman di isu ke. Tekan dong. For the unveiling of the first bike, I would like to call the President of Riram, our dealer principal Sir Sahil, and Ambassador or the President of KP Racers. And for the second bike, the President of Son of the Hill, a fellow rider from Panabul Rider,
and a rider from Cloudburst Leopards. 1, 2, 3. Interesting. Bro. Lada? Long time. Mang bật cái headlight dari balik haju mang banyak. Boleh ba? Ya lama yang tu berkilang kan. Oh, hai kani tu hai kani haju ni dia. Kada il kalong ke ibarat presence lah kalong. Tangan. Nice. Kaya kayo. Ya, logistik shit deh. Oh, tengah konsul Syarud naik. God damn. Size je lang mo. Oh, sorry. Bang lah ni. Apa yang ngalah kan bang dia. Dong tu. Oh, kelasong deh. Ayan. Boleh. Kini plastik nih. Deketin lang ini nih. This is good. Oh, yo Singgararu. Yes, thank you. Kebaham semua show. Kalau good news kalau ngakot bersong ni kata. I can reach my legs ya. Nanti am antri kadang kapan pendua lihat kan sini tu. Belum baca ni. Oh, dulu ya. I don't have space anymore, man. Put it inside the pocket. Kalian perhat kan ni kam la atas kan ni. Tematang kau ingat UM kini MPU lokiwan kamahmat ni ngatai. Debi lokilawan kamahmat deh. Lalong lo kamahap push meni berit. Ngatai ni baik borok dari kani di kaban kamler yang. Itu kemangal adabnya ru kani kadang long ni. So kani mendang ya hap. Bang kita tigi wete. Kila kamhe kani tempat this is good. This is more than enough at least. Tematang kau mga flop kani kadi nomor bu. Handle barem ulong kam apa? Di ulong kam hajrong kendiat dan laram ha. Ngelajunya ateng mau pangsengkai nomor ba. Kesit bad ka badu handle bar lebih baik ke handle bar kesit dan kalong amar haju masyong no. Kesit bu handle bar ni. Ke space lontang kendiat tu. Jadi ba UM ada urak ni kam hajrong kat tu ye. Udah should be nice. Tak ada ngam tre ya. Tiga mang kebalir tiga jaka ka di keteng. Ang malong keteng hajrong ya. Red how you time apa? Oh long size Rex ah. To kini kita bulat nadu kisnem gi bandai ka khnais par pusan te bat hak bakut mentah kami kedai ke Himalayan. Matre kedai all India release menda sini. Cuy ki bakwa te si wan thit no. Namun men thit pisah tamam pisah. Long tu. Long. Long tu. Share your reviews about the bike. Pila yo ka ilong no. It's gonna sell like crazy. I feel like the seat height is also comfortable, and it has this whole adjustable seat. I think like right under the seat itself. This so mo ka bike vi no lada. Baik, kalau so ke Himalayan ni, hari kecing so jorok kendiat so pang syarikat tak. Ya. Bagi kembali kam jorok kendiat ni ba golden wheel kamu beli pang jorok. Jadi kam yang kendiat. Kata ru ni lagi le man pong cuti kam high heel kendiat. Bagi ni kot be kerja. Ti ko mga ba double hill. Aku piti ham it kerja balik. Jadi apa nak kuang ke. Kajing jorong tama comparing ya ka Himalayan lasno ko makalong conformable Himalayan yengi ko dina. Hai kalau conformable ngamti pa din nakasip na balay. Tang ba bompatnya apat ngampat nangong. Sila lama. Saya kedua tak. Iba ni na po penarbals. Yes. Dah. Jadi mentah kiladon kilala banwan ban buk bala na bilang kwa bantip khamnya sawal ni showroom mo. This is great. Yeah, bro. Scale of 1 to 10 ya kan ka bike ngalaban ay 7 P
Kayak berfian fian lah kamu. 7. But your We will have to test like test it out test. first. So yeah. as for now, as like look, banyak mat tengah throttle, Throttle seat and- height, ground display. clearance. I guess a 7. 7 mo. 7 here. 7. Yeah, 7. Thì xe one test hi khana tin ya ai ka ba ki man ma perla ta tip top si sham bye 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 bye. ah chalo